بله ناکوکین ترکیه و یونانستانی گوتین جیاندن ام دی لگل پروفسور حسین شیحانلوğlu شارزایی پیوندین ناف دولتی جا انقره بگرنده سلاف و ریز بوده که حسین که حسین دخوازم دست پی کدم ویه که بزانبن گلو ترکیه لجهن جودا قیامن جودا گریدای روشا یونانستان دی جبر کو گوا کو اردوان آستانه وگریا قیامک دا هروسیا کار قیامک دنده لبلچیکایی yani gelu nakukit siyaseta Türkiye'de gireday Yunanistan'ı hani. Peki şef baş nuha Türkiye Yunanistan bu sitale cirani. Fakat Yunanistan عليه Türkiye hatta nuka genç kaldı zevkler mezun buluyor. Liser em بحر أجيدا بحر النافذري دا مثلا حتى nuka 3500 serab هنا حموية Yunanistan. Hangi değeri? Pejdat değeri. Yani azmiyana da bine dengesi değeri. Ardera aleyhi Türkiye mezun. Türkiye Yunanistan stratejik mezun demişti. Çünkü işte Amerika, Avrupa yani set sal berici an kaji aleyhi Türkiye demişti. Tayyip Erdoğan işte bu. Az edin mücadelesi nasıl yapıyorum? Bir ara teknikam talaskuyu bir ara işte geçecek bu normal. Fakat İro Hulusi Akaru müdafaa Yunanistan müdafaa veziri hukuk. Ben de tekillik mühim çektiren devlet tekilliği ev veziri Yunanistan işte bu. Emci Türkiye ne yapırsın en fazla hakime kabul ki yani çel dakika havdura şu an dikkat tavir radımı çağırdı. Stratejik Yunanistan hatta teşbuna ciratiyir ne baş. Türkiye hakliyi, haklı kubaşayı, Yunanistan kasa beraber değeri, kasa bir destek PKK kura kampa PKK mesela, lubra Yunanistan yani haklı ciratiyir ne ciratiyir baş. بله كيكوسي إنها جرأم حلوسة أمريكا حتى الناتو ويكيتيا أوروبا جدوي برسكريكي ده بجرندس مثلا إنها أمريكا لجلك وان جرافين يونانستاني جو جلك نزيكي تركيا بنكين سربازيدا هفتي شو يجبو تركيا وحلوسة تركيا كيكو أنها أمريكا لتداغجي Girit'te, Sisami, Midilli, Çar serapı ulu Moray'da yani balafre teyarıya dengezi ve ardi bihzara tank bu teyarı anin vra çekirin komiser evkirin bana bura çip Türkiye tişteki kısı yani tabana bura çani vra mesela ez vya merahdık ya Türkiye hakikaten hum müttefikin NATO'da ve hem duranı düşmana göre misal embi Rusya'yı behteren aynı meşandı. Yani asas stratejik belki peşanma da yani 10 saat 1 saat peşme da ev edin mabeyna Türkiye NATO, Amerika, Yunanistan yani kutlarından mezin çepiyor. Mesela ana Türkiye yani müttefik NATO ama Amerika ziyadeti bu Rusya'nın demişim. Yani Rusya samiyet akı iyi ziyadeti. Yani تدخوازي بيجي كيك سينغو أبيك تيبي واتي أمريكا دخوازيش تركيا ربيجي تو نكاري نزيكي غرافين يونانستاني بدا تيبي واتي أمريكا verdi بيج أمريكا مثلا تياري ev kuvveta şansda o süpyence nadın Türkiye. Biz şart ekmeği eğer teb Yunanistan'a ser cirantiyera te vara nefriniz bidimte. Bir peyetera te vara şermekez bidimte. Ama hususen tiştekeyi Yunanistan bindesi midayı. Nuhat tiştekeyi Lozan'da peymana Paris'e açılı haftada ev 3500 seravana da Yunanistan ne kadar çeka silah binivra. Ama amuka hamutu şey silah hakkında. Amerika desteği ya. Yani bu ve hasabi Tayyip Erdoğan tiştego tehemleri em sibaki em hatı. Yani em şebeke em hatı. Yani tehdidi tabii ki. Tehdidi bu kasus belli zaten. Haftaya şaşada haçtı diğer hatta nukani Türkiye tiştego değil. Eğer gühun حدود خوی دنگیزی azmiyana داخل 6 میلیارد داخل 12 میلیارد داخل 10 میلیارد
يعني بموافقة ما تربك بسبب حربية اوتوماتيك شربك گرم هلوستا یکی اروپا بگیرن دستا که حسین شیحانلوğlu belki geleki giringe sekna yeki Avrupa'yı yeki Avrupa Türkiye'de dibece sinore Yunanistan'ı sinore yeki Avrupa'ya bir taybeti Fransa ve mijaride gelek zelale yani o yeki Avrupa çi peyami Türkiye ve Türkiye ve peyami çava duhuyna يكون أوروبا حقيقة بعدالة ماشي شتو مثلا قبرص بيمانا زوريخ لندرا يجي حشي بينجنا هذا تشتك هي حتى أن تركيا ويونانيستان نبي نبي يكتيا كده حرب تلا تنبي إنه كان بيجري أما أوروبا شتو كريه كتير أوروبا قبرص قبول كده أو دبي تركيا شيء سوسيادا حتى إنه كان بشوفه يكتيا أوروبا كتير أوروبا قبول ناك وأوروبا her daim عليه Türkiye ders dedi Yunanistan. Türkiye gibi başkanı yani işte başkanı Türkiye Avrupa azgırtım yegiti negatif yegiti edi manası yok ama kuvvet Avrupa'nın. Yani tüdübini zaten Avrupa ejdibini Avrupa bara ejdibini fakat Avrupa dürütüye sağlam demişiyor. Peymana Lozan'da günlük hani bir seravana askerteki Avrupa ders dedi. Panabera tunu kafa gelini harro Yunanistan اللي بحرها سبي اللي بحرها أجيه panabera dukuşu şenda da ne dilerini yani tekce yani hakikaten işte mühimmeyi Avrupa Cumhuriyeti Amerika Cumhuriyeti Yunanistan Cumhuriyeti. Spasiyatet kim Profesör Hüseyin Şeyhanlıoğlu Ankara Meyvani.